Yuzago is a heaven on earth. Serius cantik gila kat sini. Tak percaya wujud tempat macam ni di China. Kami daripada Chengdu, kami naik high speed train daripada Chengdu Dong dan kami ambil business class. Alhamdulillah selesa sangat dalam train ni. Perjalanan menuju ke Songpan lebih kurang 1 jam lebih. Di Songpan driver dah tunggu, so dia bawa kami ke Yuziagao. Kami check in hotel, kemudian kami jalan-jalan di area hotel, beli buah-buah dia murah sangat dan sangat segar. Kemudian kami jalan-jalan area hotel dan juga di Dian Street. Kami pergi time summer, early summer bulan 6, jadi maghribnya lambat, pukul 6 baru maghrib. Tengoklah tu, cantik gila sungai kat sini, airnya sangat jernih. Kami jalan-jalan tepi sungai. Kat tepi sungai ni banyak kedai-kedai yang jual souvenir, yang jual makanan, ada juga yang jual makanan halal di sini. Bila malam, lampu-lampu tepi sungai dihidupkan, sangat cantik.